ai le nei tai au i le songa tai tai ya pauli ya matango fie fo i le vi ingo le tua aftai le nei tai au toi fa mana tuma ya pauli i le tatalo fainga se isa tai mi ngalo tatalo ai atonu e uma le nei aso ya ongi toi mo le ia le ngalo ia o te whawhtai fo i rai le tua ona pe ona o whanangolongo le nei tai au le vi inga. E mana o le tua i mea ato toa. Amene? So se ngā luenga nā tātou te whaia e te tau ona ato toa. O le i unga lao ngā luenga tātou te whaia ia e te tau ona ato toa. Ia o te tula i le nei tai au ma le nganga whaanga e tia ma le nganga whaamaualalu. Ona o tō whinga fo i e whai maau au nai le nei tai au. Ia o te whaataro whaatuaila i le suafa manu malo Jesu Kiriso. Le tātou alii ma le tātou whaola i le tātou ekalesia. Ia whapena fo i se wasia si mai. Ia vealawa oe ma whaamanuianga i lo nei tangata ma le ekalesia. Ona ua whai oe ma uo. E mole mawina fo i le ne ekalesia le anga leo le tua. Ia o te whaftai mātua whaaleanganga i leo awai maila ua le nei tai au. I le sunga le apostolo Joshua, a Safo, a Viema, Mama Helen. Ia mole awa noa wa tula ia tua i le nei tai au. I lunga o le nei black form po le nei pule laa. A wale upu folofolaina le tua. Ia pe tufa fo i se mea le lei na whaia e le tua talu na o tono le whaolatanga ma le tina, ma le ainga. O le talala i le nei tangata ai pe whamaila auri, sao le leia. Ia o loo ingoa, pea te le isi la fia loo ingoa. Ia, o nātou o lo asia si mai pe wa leva nei te tātou mafuta. Tau te le mafuta. Ia o au le ala i Sananoa, William Palmer. E first time e tui nātua le tina, ia o whaumui nā Teresa Palmer. Ia, mo le tūla i le nei tai au. O se talala i loo nei tangata, ia, o le suru lima o tau sanga sa o tali a Jesu Kiriso, whai maua lii ma u whaola, ona e tā ua, a o momu atu, o mātua, sa mātua lotu i le lotu ka iki, pe o ta ua o le la mo sa, ia a ino suru lima o tau sanga, io nana o sia i le mawhenga inga ma le atua, pe ono o whalongongo i nisi o whai launga, tā ua i o whenga inga, a e loa lau whenga inga ma le atua, e te savali fo i lama e te vaaitua, o ta se matano fio le tua. Amene? Ia, e rani tau sanga se tolu sa maa ngā lulua, i pena maa lotu i Hastings, ia. O lea tolu tau sanga, ia whapena, ona baptiso i le nganga pa ia. Tele ni vāwenga, sa whai le tua, sa maa ngā lulua i le Assembly of God Pālangi, ia sai lalo ta inga se au ono Dennis ma Pastor Minna Eggman. E te le mana tua tangata o le tua, e te le ngalo e te tangata o le tua. O le sulima o tau sanga sa au whaalaina i le Assembly of God Samoa, i Nisila, i Grayling, ia, wawa ai atu lai tua, e se le matango fio le tua. O le tau sanga awhi i se lau iwa tolu sa ma lolotu ai i le West City Christian Center i West Auckland, ia o taua nei o le Church Unlimited, o lea ekalesia o le maa ua la ekalesia sa maa ngā lue ai, taimi au ese ai mau kilani, pe toi fo i atu i pe oi Samoa, e fo i a ngā lue, o le ekalesia la lea, sa mau ese a la mate ngā lue ai, o se tala la, o le astofi muli ai le whelko viki, sa mato au wai ma le whanau, sa te talo i a whaife au, ma le team, e whaamanuia i le whanau malo ainga. E o ese mai i New Zealand, mo Australia. O le whuntatalo le sa whai o aso ia whai e le mātou anga poni ma le whuntatalo o astofi. Ia sa whaamanuia mai ia o nā manuia o le a mau te manuia ai. O le lima i nei o tausanga, ia o talo na mātou ngā lue i tātou e kālesia,
i Hosanna Brisbane Church. Ia vi ia le tua. O le nei tai ao o te pe ona tātou sila fia le tātou au tū. A maua lau tuspa ia o le a tātou whaitau pena whamai le tai. I le leia lau whaitau le tuspa ia. Te ilua wa o mea tustusia. E isi taimi te whaalongo ai. Ai au ngā lo whaitau. E confirm mai le upo le atua. O le tusi la na tātou whaitau mai ai. O le perfeta Jeremia o le mata upo e lua sifulma le iwa. A orona whai upo e sifulma le tasi se i whaangata mai le sifulma le wha. O na to e su ele o lau tusi le mātai o e lua sifulma le lua le whenga inga fau. A orona whai upo e tori sifulma le fitu e o le wha sifulu. Ia a maua lau tusi o le a tātou whaitau mai i le Jeremia e lua sifulma le iwa a lo whai upo e sifulma le tasi sifulma le wha. A tātou maua la tātou whaitau mai ai i a. A wā o au nei wa o loa manatu wa o manatu ai i a te outou. O manatu i le manuia ai le o le malaia. O lo feta lai mai ai ova. E foa ina atu i a te outou unga e iai le wha moe moe. O no outou vala awa i lea i a te au. E o mai fo i outou matatalo i a te au. O te wha alonga fo i a te outou. Te wha malwhai upe suma lua se whaangata mai suma wha i a. Ona o tau wana awai lea i a te au. I o fo i o tau matatalo i a te au. O te whaalonga fo i a te o tau. E sa ili mai o tau i a te au. Tau te maua fo i. Pea o tau sa ili mai i a te au. O tau loto a toa. E maua lava au e o tau o lo feta lai mai ai le li. O te wha fo i sia la o tau ta whianga ma o wha potoina o tau ainu uma. Ma mea uma na o tūli ai o tau, o lo whetalai mai ai le li. O te whaafui sia foi o tau i le mea ua whaatawhia ai o tau. Amene. Ia o la tātou whaitau mai la i le mātai o e lua suma le lua. Lona whai upa tau suna fitu o la tātou whaitau a maualau tusi, tātou whaitau mai ai. O na whetalai atu ai lea o Yesu ia te ia. E te alo whātu lea li ilo atua ma lau loto atoa, ma lau anganga atoa, ma lau manatu atoa. O le polo inga mua le nā ma le sili. Whape nā fo'i ilo na lua, e te alo whātu le lua tutua oi. Ia pei o e lava i ate oi. O nā polo inga e lua, e au tu ai le tu la fono uma, ma le au perfeta. Amene? O le mata upu le neitai au, o le so'o manu malo. O le so'o manu malo e te tau ona wheso tai atu i le atua. Ona o loo iai manatu mai, o ia o loo manatu mai. E iai fuafuanga ma le lumanai mo oe. Amene. E pei o le tusi, o te fia whaitau le nei tusi a Jeremia. E pei o le tusi a Jeremia e whapea mai, o hau. E te lo taimi e tātou te vava ai, po whea me tātou te i eile plan ma fuafuanga le atua. Ai pei o le mata upu le nei tai au, o le so'o manu malo e te tau o ne wheso'o tai atu ma Yesu Keriso. O le whai upu mua, o le whai upu e sfulmantasi, a wā o au nei o au loa manatu, o au manatu ai ia te outou, o manatu i le manuia, ai le o le malai, o lo whetalai mai ai le ali. E fōa ina atu fōi ia te outou, e iai le wha moe moe. O le points mua la o te fiatala noa i le nei tai au. A whape a vea i tātou ma so'o manu malo. E ta tau o na iai le lua mafutanga ma Yesu Keriso. Or your relationship with Jesus. O le fesili i le nei tai au o whaatau ina lau mafutanga ma Yesu Keriso. Se i whaise tala i le perfeta o Jeremia. O tātou i loa Jeremia sa whapea. O Jeremia sa wana awina ai le i whanawina i le manawa o luna tina. Mai le pe soifua mai le nei larolangi. O Jeremia sa whaunga aina i le atua e awe whi au whapewhetanga pino tātou i loa e iei mo tau whapewhetanga o the prophetic ministry. O Jeremia sa whapea o ia o se perfeta e taua o ia o le the weeping prophets. O po se perfeta e malingi o na loi mata
Ona o le momomo o lona loto, ona o feau mai le atua, e faisina mamafa. Ona o le a o le whaamasinonga a le atua, i le a inga o yuta, po le malo yuta. O le mata upula le luas fluiva lona whai upe sumatasi. Sa tu sia Yeremia, whapena na tu inatu ye na totoe mai i le tawhianga. O le context po le naunau ta inga o le atua. Ina ia maua e le nu o Yerusalema le Salamo, ina ia maua le amia tonu le atua. O Yeremia fo'i ina wana awina e le atua. Ina ia sei le a matoso o mai lunga me le anga le fili. Ai peitai fo'i o Yeremia sa saunia e le atua. E ati ai, matoi to le upumoni e le atua. E tai pei au le tātou sa valinga, e iai mea whainga tāna tātou uia. Ai eile tai mea watu ai le upo le atua, ina ia tātou toi fua ta ina o tātou tai au. So o Yeremia sa ia perfect atu i le nuu, mo le lumanai, e iai le taimi e tu sia i le atua rana tu la fono, i le loto rana whanau, o e alo lofa i le atua. Pei o le nei taimi, mo le nei vai taimi, wa amatana tātou o ina le upo le atua, e toto i tātou loto. Ia wane o tātou whaitau, wa o le taimi e iei le fili, a laua iei le upo le atua, e toto no tātou loto. O le soo la e manu malo, tu sa o le soo o oe po hau, a o le manu malo e whaasino le i le atua. O le whaitauina la po o le upo a Yeremia i a te oe le neitai au. E te tauona e mana umia le atua. A whapea o e alala mai le neitai au e le eisi rua mafutanga ma le atua. Ia osi se rua whiangainga ma le atua. O le whiangainga pito sili lea o na tāua. I lalo le nei lalo langi. Ma ia o atu i tio le oti. E iai le wha moe moe pe o le upo le atua i le neitai au. O le whai upu la le nā e luas furulua alu na whai upu e amata upu e luas furulua whai upu tausu ma le fitu. O whapea mai ai le whetalainga le atua. E te alofa atu i le alii lo atua, malo loto atua, malo manatu atua. Pe o le upu le atua le neitai au, ia vea tātou matangata atua atua. Po le ase ngā ruenga e te whai, ia atua atua. Pe o tua, po i, po o e te whaia. O le upu le neitai au, pe na whetalai mai le atua. O le upu le atua. A tātou wha mua Yesu Keriso i mea tātou te whaia. E a vea i tātou maso o manu malo. Amene. O le mātai o fitu o lona whaipo e luas fuma le wha. O whetalainga ia le ali e whaamauni ai pe o whetalainga Yesu Keriso. O le nei ai se whaalongo ia upu nei ma whaia e ia. O te whaatu saina o ia o se tangata poto wana whaia lona whale i lungo le papa. Amene. Pe ona tātou tala noa sasana noa istaimi. Po oi le tangata poto. A lewa e whaafonga i le upo le atua le neitai au. A e usta i le atua e ta ua oi le tangata poto. O oi la o le tangata poto. E whaulo na whale i luna o le papa. Amene. So o le so o manu malo e whaalongo i whetalainga Yesu Keriso. Ma whaia ua tā ua o ia o le tangata poto. O lau mafutanga ia tā ua i luma o le atua. O lau mafutanga ua atua ma le fast food tau sanga. So o se mea o te alau te mana tua la o si ngā whengainga ma le atua. Ina o tu inatu. E le lei te lo taimi. E i taimi e whainga tā ai. Ai pe tai a filifili o e le atua. E wha amangalo o e le atua. E le ma whai ona tātou tu e wa ai au tafa ma tua. But we must walk forward. Amene. O le Yeremia la e luas fuma le iwa le whai upo fuma le lua. Ona o tau wala au. Ona o tau wala au ai lea ia te au. E o mai fo i o tau matatalo ia te au. O te whaalonga fo i ia te o tau. O le so o manu malo. I le points i le lua le neitai au. Pe ona o whai atu. Wala au i le atua matatalo. O le perfetanga Yeremia. So se taimi. Ia tātou wala au i le atua matatalo. O le wala au o lo tatala le o lo loto, le a lava le whaafita auli e te iai wala au i le atua. A e wala au pēna wala au mai fo ia ui lunga i nei.
E ta tau nana tātou wala au i le tua. Au e te wala au se si tu, ma se si tu. Ia e wala au i le tua. O i lo fale, ta puni lo malu ma ta talo i le tua. So se ta ngata la e wala au i le tua, ma tō anga i te talo. O hia o le so o malo. Pe ona tātou whaalongo i a mama Moira. Sa ise mawhitanga o ata māsau awai atu i Loken. O te fia ia uo, sa o wala ulia fwoi lisi a uo ana nei e vale sultau sanga. Ia leo te leo vai atu ai. O leo pumamua ia a Moira, o le tatalo. So o le nei tae a aua nei ngalo. E ie le taime te rua wheloa ia i ma Yesu. Whape Yesu, itna e wala au mai o pupua ngā, ma mea ngā whainga tā. So se mea. E ma whaina e whai atu i le tu, le no vaina e tali mai. O le nā se mana onga i le nei tae au. Ia tātou wala au i le tua. O le so o manu malo, o le so e wala au i le tua ma te talo. Amene. O le mātai o ono no na whai upu e 5. Whapea o na o mai i le lii. Whaola o Yesu Keriso le te talo. A tātou wa ai nei i le whai upu. O te mana o e whamanatu i atu o le nei tae au. Le whai na i le nei tae au. Ia e manatua o oe o le malu o le tua. Amene. E isi taimi tātou te ngalo ai o oe o le malu o le tua. O loa fio ai le nganga pa i o le tua. Ai whamai fo Yesu pe a e te talo. So it's no options. E leo se mea fo ngale whapea sei e te talo. O le upo le tua a e te talo. Lominga e te tau o na tātou te talo. O le whaipula na whapena o na o mai le tua tātou le. Lo tātou a li i whaola o Yesu Keriso i le te talo. O le me mua o le whaipulima pe a e te talo. Ia e manatua o le te talo, o le so o manu malo e wala au i le tua ma te talo. Amene. Ia sa whai se, o le mātou Connect Group ma le apostolo, Mama Helen, talo ai nei. E lua la e tolu talo e sa mātou a o wina. O le talo mua, pe ona o mai Yesu, lo mātou tamai o le langi. Tātou te o i luma o le atua, o ia o le tamā. O ia o le tātou tamā, ia o le aiso tamā, o le vana maliu. O le taimine, o le atua lo tamā. Tau te o i le atua ma tau tau a ia o tātou mana onga. O le tatalo na lua o Yesu Keriso la uo, o te lua o Yesu Keriso. O te lo taimi tātou te wala au ai, ma tātou whetuu. Le anga i le suafo Yesu e tali fo i le tua. O le tatalo na tolula. O le atua o le whaamasino. Pe o le tatalo lea e tā ua ia o le tātou ilo le upo le atua. E whai le tātou case, pe whai le tātou mana onga i luma o le atua. E te tau fo i lao na tātou wala au i le atua. Le atua o au whaolaina. E whaape nā la le tatalo. E te alu i luma o le atua. O le atua o le whaamasino. O te fia, toi a maila le pointi lea o le, e lua ni malu o lo whapena o nei tono te spaia. O lo tino o le malu o le atua. Ai whamaila Yesu pe a e te talo, lono winga, o le malu lea, o le malu te talo. O le malu lona lua. O le tātou e ka le sia. O le nā iai le, le whetalai ngā Yesu nāna whai i lona malu. Ua tū sia. O loo malu o le whale talo. Amene. Tusa, ua tū sia o le nei ka le sia e ta tau o na tā ua o le malu te talo. Amene. E le i whai mai le tua o tū sia o se malu vi, o se malu a ta tau o na tā ua o le malu te talo. Pe ona o whamatala sa whapena ona mātou e se mai i le mātou e kālesia. Sa whaitana sanga le kālesia. E o mai la e taimile nei. Whawhitai le atua o loo whapena ona iei whamanuianga le atua i le mātou nei ainga. O le talo la muli sa mātou whaia i le mātou Connect Group. Sa mātou talo ai mo sio san. Ia. Ina ia whaia i le atua se wāwenga mo ia. O
o te whawhitai le tua. Sa whai le tua le wāwenga mō seo san. O te taimi o le mātou whunga talo, ina ua uma le mātou Connect Group, sa whapena o na alu atu lo san to tonu. I mātou te talo i lo ma le apostolo. O le taimi le nei, o whamai seo san, whawhitai ua nei loa le o le tua. Amene. O te whai ala se wāwenga e awala i le olanga te talo. Se wāwenga i lua tau sanga talo ai. Sa whaia i le tua se wāwenga i tono lo wainga. Sa maitanga i lo wafinga matua. O whae po ipo. Sa whaia fo i fo mai mo le puipuinga o le pepe. Sa whapena ona a mai advice le fo mai. Mo specialist i a whapena le mo le whainga tā o le tau avenga o le pepe se o afine. A ina ua tupu ma ua o le ua pa le pepe se o afine. Ia sa au tangi atu i le atua. Ma u i lima le angelo le atua. Sa au whaafetai i le atua matalia me whaingata. Sa au te talo, i le te talo lea, o te halu i luma o le atua, sa au whai atu i le atua, o te whaafetai au me alofa. Whapena fo i ona o whetuu i le ti apolo. Ai sa tali i le atua, o ia toa e whaapopoina se isi me alofa i lo nei ainga. O ia ile ma granddaughter o Naila James. O le soo manu malo, e ia ile la mafutanga ma Yesu Kiriso. O le soo manu malo, e wala au i le atua, i le tatalo. Le Jeremia le matau po e luas fruiva, fai upo e sulma tolu. E te sa ili mai o tau ia te au, tau te maua foi. Pea o tau sa ili mai ia te au, pa o tau loto atoa. Amene, ia ole atu ina atu, ile tina e whapena o na iasia i lea point. Amene. Whatalo whātu le suafa manu malo Yesu Kiriso. O le tae au nei, o le tae au le manu malo. O le tae au nei, tau te alangaina, le alanga o le leo o le manu malo. O a mea na whai e le atua i lou ainga, ma lou ainga. I atu mau pea le leo o le manu malo. E iei tei me whaingatā, e iei tei me matuitui, leoti a ia totonu o nā mea uma. O lo o iai le file mu ma tātou alangaina o le manu malo. O le e talitonu lo loto ma tātou uma i lalo ifo nei malu. O tātou uma o soo manu malo. O le mafuaanga foi le nā o tātou mai ele nei tae au. Ona o tātou o soo o Yesu o le manu malo lava. Suela utusi ia Ioanes fulima fai upu e fitu. Famol mole, if you can bring it up, Ioanes fulima fai upu e fitu. Mawala utusi, famol mole o le Ioanes fulima fai upu e fitu. Maua fai tau mai famol mole. Hallelujah. Ese le matango fio le atua. O te amaia le tala i soo, sfulu lua. O soo ne sfulu lua Yesu. Se o ta e mai lato ngaluenga, ma lato amionga, ma lato ngaluenga na to fia i lato, i lunga fonga ele ia lato tau muli muli.
Ia lātou, a vea lātou ma so o Iesu. O le se fululua le o so o Iesu. E tofu lava le tangata, malana ngaluenga. O le misiona na tuuina iai, e o le tāla i wha malolo. Maawa iai e Iesu, ina ia mawhaina lātou o inu ese, i e kālesia, ma tangata i lunga le awala tele, ma mea olo iai ia tangata angasala. Ma tālai, ia tele ni tangata awale malolo ni tama. Tusala o le fesili le nei tae au. Po o le ase a foi, e ieiso e whaalelelei, e ieiso e oso vale, e ieiso e whaiwhaiva, e ieiso e whaalata. Ese malata winga. Ai amai ata i tātou le nei tae au. Pike oe, po o ase, o le ale o langa o lo e o lai, i o langa o nei so e sfulua. Tu sai my papers. O so ne sfulua. E iai le, whaitau mai le mātai o sfulu ono lufu whawha mole. Mātai o sfulu ono, fai upu e lufu wha. Fai tau, ia. Amen. Ai, e tofu a tātou mau tātou winga, ese fo ile waia ino tātou ese. Ese le fausia oe, ese le fausia o au, ese fo i mea alofa ua avatu e le atua, ia te oe, ma mea alofa ua mai e le atua ia te au. O nei mea alofa uma, e ngā lulu e whaatasi a wale ma alo le atua. Nei mea alofa uma, e maybe o oe, o te iloa la mea alofa, e te iloa e tangatala na ia mea alofa, ea. So se iei mea alofa, a whailava o lau mea alofa, o wha maa alosi. So ahanga e wha maa losi. Ina ia tele maini a nganga i le tuamalan wha o le tanga. A wha apea ia o ini winga fo iale le wa vea o e masasa i te tonu le ngadwenga le atua. Ta ofi nei lava. A wā e mana o mia ni soo e ngā lulue mo le fina ngalo le atua. A wā e tasi lava le tato e imle iei le o langa nei o le ola e wha avau. Awana i pupua tātou loto i meo le nei o langa ioe, e lasi meo le o langa, tau te fia meo le o langa nei. Le lei lau ngaluenga, au le lei lau whanau, le lei ngaluenga lau whanau, vai atu lau to o lua, e le lei lau ngaluenga, na e whaapea ifo le oe le ai. O a u lava e, tu sau te ilunga i, awana i maua sesi o tātou le so ole pe fea lua i lunga i, ai fea wai mai tangata ola i lalo a awa tā ofi nei lava, awa a sau i lalo wa i te me te pa uma i lalo, te le lava le wha le tonu, tu so winga ngā o so, i awana i tātou maua ai, a whaifoi o oe se so o wha malosi, so anga e wha malosi, alofa to anga, alofa, a whaifoi o oe se so o fo ai, wai, e tele so fa tele tangata fa le mana o mien mele o foa I ona o tang tale o langa e te mafau mo ya o lau fa na o tongi le pili tongi awa a fai o lau mea lo fa foa I o le mafua angale na e foa I atu ele atua ia te oe e te leonge mea e te leonge tupe e foa I sa iaile a foile le siaso. Sa unofo mo mafau fa pe. Le li o titilo te fafo o ka semana I o le tau. Ia o aula o te va ayala granddaughter. Mai lo o langa atua o te lei va ayala lava in te maiti. Faftai te malunga lofa le tau sina o mafa. Kusa o lana mea lofa nai ave ele atua le pusta ono sai. Au,
O au pe se tolu a unga luenga, o te fia o te whainga luenga, o te le fia sau le fale, o te le fia tausini ta maiti. Ai, e wingang na, ele se so o le lei, o le so o manatu ifoa ita ia, o lai sao, ele ai se. So, na halua langa, wa whai le a foi, wa whamanuia le atua le maainga, le wa maua i se mako Pepe, granddaughter. O no folo tausil nei Pepe. O ka oka Yesu e alofa mai. O le whainga taia, mafua mai, e le i masani e lo usoo, e se ngaluenga whaapea. Le taimi foa ina ua o mai le Pepe o te waaia. O lau tau tinonga nei na le tasia tangata wa ushea ai. O Diane, te uso ia Diane. O le siasa wa masa no vai le Pepe. O malo e whainga luenga e whamailo se au tama. Mama, all right, e whainga le Pepe. Oh, yeah, au papole. O loa. Pe tolu le whai tu la. O so atu le Pepe. Wa le manava le Pepe pe wa i me le susu i whafoa. Ia o tu lo vala au le ali ia lo whamai. A woi le ali ia maliu le Pepe ia au. O tango loa, o walulo next door. Tui next door, fai mole. O le Pepe, masi ia nei Pepe. O le Pepe, o te le lo plama wa tupu le Pepe. After lo saula si fine fai le Pepe tonga fiti ave ese ofo le Pepe. Ma o nei mea umana fai, ele ai ma se iloa el mato a inga. Ia, na no fai le si fine ma vai le Pepe ma fai ia to al Pepe. O fai atu, mi fai na vili le ambulance made sure le ma ngava le Pepe. I said, oh, se o tama, wa tolu ana Pepe, wa lost. A le Pepe, le a woile ali ie, wa tupu le mea, o hau le vaia le Pepe. Tama whailo la ia ulangona. Whaia le wa uma tama whailo la ia lo, ia iailo ulangona nau. Ia mai le atue te au le loto nau le vaaino le Pepe wha le lei. Ma toe le atue le alofa ia te au. I le mato Pepe. O le mea le whai eila utala. O le alunga le o langa. Ne o tae au, o nei o tae au, o talatu a tae au. Tau te le iloa. Tau te le iloa ai ta ua lo so, ma lo so. Nga lue manu o au. Aua le amaia le manatu lea, o lo so e afo e tele ia o degrees ma sorry ai tulu mo sila fanga yova e tu sta mata so mal fai fia e tali lava tangata ela na yang sala ai taua I lo so mo so le ola fa apa ia ina mo le atua fai le fina ngalo ma manu ma aloni nganga a maua o le so alofa so anga e whaile alofa. Au na malwha maoni so sangata, so anga e whai. O le so o ngā lua I tonu. Ma lo le atua, whai malwha maoni. Whai mea uma ma le loto mawalalo. A maua tātou so o le loto mawalalo, e whai ngō fie le fina ngalo le atua. Po le alo alatu e sausisi so e wha alele lei mailanga. Mio ia oe. Pe e whai fo I se mea ti ngā I lo loto. Pasi uma nā mea uma. Pe ia e te aru sāwa. Ai fia whai sau tāla e o ia oe le ti ngā. Awa. A whai au si so o nā ia mo na ia vaivainga. Awa le a mai le vaivainga o le si so o. E whai ai lo so. Ia tā ua ia te oe o le so. Ma lau mafutanga I le atua. Amolo sa tauro ma muli mai tu ese me o leolanga nei ono sai ai pole ale ti nga ono sai inu ai awa o tu aso nga poponga o lo fa tali mai ai le manui o le atua mal file mo oe ma Ole Lucas fulfa fai upo e luful fitu fa mole. Lucas fulfa lona fai upo e luful fitu
a maua. Ole luka na lona fai upu, luka sfufa fai upu e lufu tolu. Luka sfufa alona fai upu lufu fitu. Amen. Toi fai tau mai, fai tau le mu, ma ia fai tau fai alena manino ina ia malama lama i lato ele o yentus pa ia. Ma ua le muli mai a te au. E le mawhai o na whai o ia mo so. O e waaila le i ungo o le tangata e a fwoi. E le a moalon tata oro e whai lavalo na ia loto. O le mea la le tu atuai. Whai pelo loto a e le ta ua i tātou. O so o Yesu. Whai ngō fie ia ma manino le a fionga pa ia le atua. So e whai tau tasi mai lava, na ia tato malama lama leile wingo le upul na, whai upul na. Amen. Isn't he good? E manino lava lana fionga pa ia. A ea, e saunia fo ia le tua mele le uma lava e amai le tua lea. O ame tatu u ia le nei o langa, pe le lei, pe whaingatā, e ese le lei o le atua, e saunia e ia le awala, ina ia le whano oe, a le awala ina e sau mai ei oe le nā pōponga tia, whaatali eilo na manuia. Tuso le o langa o tātou le e vai taimi nei, ona o le tau te ola le tino, a ea, e whaingatā, e vai atu, ti ngā, pa i mai, ti ngā, whaalonga le sala, ti ngā, a mai le sala ua maliu, ti ngā. Ai a mana tunatu i ei tātou i le maliu a Yesu Keriso. Ina ua ave o iei lungo sa tauro, o, tane puapua ngā tia na uia, e le whaaola. Ai le i whaafiti ai, nā amo le sa tauro. Ina ia tātou maua le, ola e whaavang. Ole mātai o lufu tasi o lon whai upu e lua fulua whamon mole. Ia a maua whai tau whatasi mai ai. Ia. O le au ngana o le tatalo ma le whaatuatua i le atua. O a mea tau te o le atua i tātou le au soo. A e o tateo mai le aso. O le whale, ka se mānei o le upa le atua. Ai tali tonu mai oe. E o te me whaatingoa. Ngā lo atua a ea. So le aso, ia mai le upu au nani mai pela na fionga pa ia. E tele misiona ua saunia mo i tātou, a wale fina ngalo le atua. O te fia mai a le whaiu a le i wala au atu le au whai pese o mai lunga. Sa, e tele mea tau te uia le nei o langa. Ai, o te fia whaisa o moli mau. Ona, sa maua o se mai tu ngā lava. Tolu tau sanga taluai. O lau tala, ina ua avatua o le whale mai. Sa whaisu e sue ma mea uma lava. Sa whamai fo mai, e le aise tonga fiti. I le mai lea o le a bau pose. O le mai lea, e pē uma. Se ia u whamatala ma o tautino no atu le i tautinonga. Le whaatonga a le tangata ua nahu lona loto. Tali mai tama.
e ala i lana whaamalolonga. Ina wa whai mai fua mai e le stone fiti to e le inifuala au. O le nei mai o se mai i le hanga. O te le iloa fo i se siwa mau e le nei mai. O le mai nei e pe uma le i tūtasi. O le mata le o lauta o tinonga. O le nei luma o le atua. E pe le mata, o le mata, e le mawhaina te puni lo mata le tasi. Pi o lo ngutu pe o fōlinga o tangata stroke. Ina o whamet fō mai e le se ton fit. Fata tali o kia le whai physio sometimes. O isi taimi, so e fōi ai le se lau pasene. O isi taimi, o isi fōi tangata, ua alu mai tu e lua. O unofo lea, uma whai talo, o whai atu tama. Au mai lau tu spa ia pe au mai tae au. Ua maua e au le loto vai. Ono le tu lea. Tato uma lava. Ia oso lava se mai se si mea. Ai awane i oso i tato fōlinga. O le whai atu la moli mau wha maoni. Ai awane i oso ova. Ai o fōlinga i le whaata. Oi o we Yesu we alofa mai. E le mawhaina o wola whaapenei. No o whaatonga sauta mama tu spaia. Ina wa o tango lo toso whaapea tasi lava. Tasi lava le me. To e fo iai. O fo linga. I o fo linga maasani na o whana o mau yelfonga ele. No whaapea. Saulo ta mama tu spaia o fia mana o lave vaveo. Ai se ta puni lo potu. Ai se i o whaatonga atu i le atua. Ma lo loto nau i le atua. Na o ia lava le whaamalo lofo mai moao. Le ufai mai fo mai e le se ton fit. Le se fuala au. Ai le lope alo i malesi pito. O ia o whapea. Ai longa fo i to e fo i se le lei. Ina wo o tango tu spaia. Fola le tu spaia i o fōlinga. That's why le pese le la pese ina. Ono o lau tau tinonga lea. No o ai o yetu i le suafo Yesu. I o fōlinga au tafo lo ulu wana. Whapefo mai wa sao le toto i lo ulu. O nei tala umai ese ma le wha so fefe. Ai o whaatonga atu sama, a lofa i lau au na. So e whaafoi au, o te le lava, o lai nei fōlinga whaapenei. You know, no whaato ese, me mua whaato ese i le atua. Ai ai se meo te se i lumolansi le whamangalo au. Humble myself before God. Ai o i atu tama, ia fo i o fōlinga i lo whatusa. O le tangi ma le ole a le au auna i le fia ola. Tasi le aso whai pēr nei. Ai e sau le fō mai e siaki hau. I o le wha ole le tu spaia i o fōlinga ma o moe. Au tafa i o lo ulu. Tasi le aso, lo le aso lon tolu, o saulo le fale wai le se me fai. Lua aso fai pea la usauninga le o fōlinga. Tolu aso fo i malia o fōlinga le mena ia. Ele i atoa se vai aso. Yesu we. O mane atua. Ia o matau ia te oe le atua. Ia o whai alo fina ngalo. Ia o ngalua i lo malo. Whai alo fina ngalo. E iai le ngaluenga moao. E ui lava na o palapala. Ma lo loto le angasala no iai. E le na e whai hau i lo whaatusa. Whaafetai li e tuela na whamalolonga. To e fo i lava o fōlinga.
Fōlinga o le manu malo le atua. Fōlinga o le fia. O le vi inga e ave lea I le atua. O le pese la matou peseina I le nei tula. E whai uai le nei tautinonga masina upu. E le o hao o se auro. Po o se ario. O hao le tangata pala. Yana e whaia au I lou whatusa. Ia whamanuia le atua I lau loto le nei tae au. Ia manu malo pe le atua I o tatou o langa. O le a lava, God remains. Tu mau pe le atua I lau nofo ali. E leo au o se auro. Se abrió el leo aún se siliva por se más agua o agua le palabra Leo agua se abrió por se abrió Leo agua se siliva por se mancha
Yesu